Mwongeye kwirirwa abanyamuryango bacu ba channel ya itamutamu. Kuri uyu munsi reka tubasomere amakuru yaranze uyu munsi wo kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda. Kuri uyu wa mbere rero nibwo inama itangira mu Bushinwa y'umuryango SCO ariyo Shanghai Cooperation Organization. Iyo nama rero ikaba yatumyemo imiryango n'ibihugu birenga 24, ikaba irimo kubera mu mujyi wa hafi y'icyambu cya Tianjin, aho ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubwo ikazamara n'uyu munsi no kuwa gatatu, ariko inama bwite iraba uyu munsi, naho kuwa gatatu ikazaba ari imurikwa ry'intwaro z'igihugu cy'Ubushinwa zimaze kugeraho. Tubibutse cyane cyane ko uwo muryango wa Shanghai Cooperation Organization Shanghai Cooperation Organization watangijwe n'ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan na Uzbekistan. Noneho nyuma baza kongeraho Ubuhindi na Iran na Pakistan na Belarus. Ubwo ariko haza kwiyongeraho ibindi bihugu Afghanistan na Mongolia, bikaba ari indorerezi, ibihugu bibiri by'indorerezi, n'ibindi bihugu 14 ibyo byitwa ngo ni dialogue partners, ni ukuvuga ngo ni ibihugu nyine biganira, ni nk'inshuti muri make nazo ziri muri uwo muryango, ariko ntabwo ari abanyamuryango, ariko ni nk'inshuti z'umuryango. Ubwo rero buri mwaka buri bihugu bigenda bisimburana mu gutumiza iyo nama. Mu banyacyubahiro bakomeye cyane baje muri iyo nama twavugamo nka wayakire nyine nk'uko twabivuze n'Ubushinwa, hakaba harimo Uburusiya, hakaba harimo uwa Korea y'Amajyaruguru, hakaba harimo muri Afurika hakaba hatumiwemo perezida wa Egypt, hakaba hanatumiwemo na perezida wa Congo, hakaba hanatumiwemo na perezida wa Zimbabwe, hakaba hanatumiwemo n'abandi banyacyubahiro benshi muri iyo nama. Nk'uko twabivuze ni inama ngarukiramwaka. Reka rero ibyo byose tukaba tubikisha ikinyamakuru ABC News, nibyo yabisohoye kuri uyu munsi. Reka noneho tunyarukire i Buraya. Ikinyamakuru Daily Record kivuga ko leta y'Ubwongereza itazihanganira abajura, abantu, amagangi yambutsa abantu anyuze ku cyambu cya English Channel, ni icyambu gihuza Ubufaransa n'Ubwongereza, cyinjiza abimukira batemewe n'amategeko. Ibyo bikaba byatangajwe uyu munsi. Naho London Standard, icyo nacyo ni ikinyamakuru cyo mu Bwongereza, kivuga ko abapolisi benshi cyane bateye paper spray ituma abantu barira amarira, nyine abari mu myigaragambyo badashaka abimukira mu gihugu. Iyo myigaragambyo ikaba imaze igihe kinini cyane ubu ngubu ibera aho hafi y'umujyi wa London, hafi ya hoteli yitwa Epping, aho abo bimukira bacumbikiwe. Ibyo kandi tukaba tunabikesha n'ikinyamakuru AFP News Agency, nayo ikaba yatangaje kuri ayo magambo, mu gihe hari muri abo bigaragambya bageze no muri shopping center hose nyine bakora imyigaragambyo, bamenaguye ibintu byose. Muri make iyo myigaragambyo imaze igihe kitari gito, kandi nk'amakuru dukesha icyo kinyamakuru cya FP yandi, ni ukuvuga atubwira yuko
mu rugendo rw'ejo rw'umukuru w'ubumwe bw'i Buraya Madame Ursula von der Leyen wagiriye mu gihugu cya Bulgaria, avuga ko ngo indege ye ijya kugera ku kibuga cy'indege yaba yaragize ikibazo cya GPS jamming, bakaba bakeka ko icyo kibazo cyaba cyaratewe n'Abarusiya aribo baba barateye icyo kibazo. N'andi makuru rero dukesha Sky News ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer yaba yahinduye guverinoma ye kubera ibibazo by'imyigaragambyo y'abadashaka abimukira idahosha na bamwe bo muri guverinoma ye badashaka ko azamura imisoro kubera amafaranga akenewe ya bajeti y'igihugu izasomwa mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Hakaba hakenewe amafaranga nibura ari hagati ya biliyoni 20 kugeza kuri 40. Ayo ni amafaranga akenewe muri guverinoma y'igihugu, bakaba batazi aho bazayakura. We akaba yifuza ko yava mu misoro y'abaturage, ariko bamwe muri groupe ye, bamwe mu bayobozi akorana nabo bakaba batabyemeranya na gato. Tunyarukire rero iwacu muri Afurika, igihugu cya Kenya, nk'uko tubisanga muri NTV Kenya. Perezida Ruto ariyama cyane abakozi ba leta barya ruswa, akavuga ko atazabihanganira na gato. Akavuga yuko abantu bose leta ifitiye amadeni ari uko izabishyura, ari uko barebye ko ayo mafaranga koko ariyo, atari amafaranga y'amahimbano, aho utanga fagitire y'ibintu leta itigeze ifata cyangwa itigeze ikoresha, ikavuga ko itazigera itanga ayo mafaranga uko byagenda kose. Muri make rero kuri uyu munsi wa mbere, ayo niyo makuru yacu ya mbere twabateguriye. Ubwo turagenda tubakurikirana n'andi yose agenda aba ku mpande zose z'isi. Mukomeze mugire umunsi mwiza, turi kumwe kuri channel yanyu Itamtam channel. Ciao 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 ciao.